Spremni smo. Bok, pogledaj, sada ću pritisnuti ovaj gumb. Oh, pogledaj kakva divna igračka. Uha, ovaj mali Yoda. Onaj tko ga bolje nacrta dobit će ovu nagradu. Počnimo, idemo. U redu. Počinjem. Pa, crni, nacrtajmo neke uši, neke oči i malo ćemo zaokružiti obris ruke. Sjajno. Vrlo je lijepo. Sada mi treba malo zelene boje. Napravit ću vrlo lijepo lice i obojiti ga malo bijelo. Samo malo ružičasto također. Pa, to je pravo umjetničko djelo. Bako, okreni se. Oprosti. U redu. Dobro. Napravit ću lice. Mislim da je prilično slično. Tako je slatko. Okrenimo ga. Vrijeme je isteklo. Pokaži mi što si napravio. Ovo je moj Yoda. Lijepo je. Zapravo ne. A ti? Ovo je moj rad. Trudio sam se. Pa, ti si ovdje pobjednik. Uzmi nagradu. Hura, pobjedio sam. Sada da vidimo što može učiniti. Pritisni gumb i može okrenuti glavu. I stvarno se kreće. Smiješan je. Kakva mekana lopatica. A vruće je. Dakle, trebam te staviti na tvoje mjesto. Evo tvoje nagrade, leteća vila. Ja želim jednu. I vrijeme je počelo. Počinjem. U redu. Odmah ću uzeti crnu. Uljepšat ću je što prije. Dakle, suknja, neke cipele i naravno ružičasta kosa. I naravno, prekrasne ruke. Neću zaboraviti na vilinska krila. Napravit ću najljepšu vilinsku palačinku. Odlično sam to napravila. Što imaš tamo? Ne virkaj. Kako da to nacrtam? U redu, smislio sam ideju. Napravit ću konture očiju i lica crnom bojom. Nacrtat ću prekrasne trepavice, usta, nos i također ću ga obojiti plavo. Ocrtat ću lice i napraviti super bijelo lice. Tako je cool. Jao, vrijeme je isteklo, pokaži mi što imaš. Već? U redu. To je moje Yoda lice. Kakav slatkiš, ha? Ne. A što je s tobom? A ovo je moja palačinka. Pogledaj kakva slatka vila. Ne, nije dobro. Što ćemo učiniti? Mislim da je zapravo lijepo. Ups. Hej. Ideja. Gledaj, bako, kako je sada? Dobro, evo ga. Oboje pobjeđujete ovaj put. To je tako cool. Igrajmo se. To je to. Još jednom. U redu, djevojke. Pogledajte kakvu slatku patkicu imam. Bit će nagrada. Kakva slatkica. Ostani ovdje za sada. I vrijeme je počelo. Da, želim se igrati s njim. Uzet ću narančasto. I napravit ću crni obrub. Dodajmo malo žute i plave. Okrećem ga. Mislim da je zapravo fora. Uplašio si me. Ne brini. Dakle, napravit ću kljun crnim i crvenim. Onda ću sve zaokružiti. Naravno, pačić će biti svjetlo žut. Takvu patku imam. Baš takvu. Vrijeme je isteklo, djevojke. Vrijeme je da provjerimo rezultat. Pa, kako ti se sviđa ovaj? I ja sam dobila pravu slatkicu. Što? Vidjet ćemo. Ne, tvoj nije baš sladak. Duh, wow. Evo, pobjedio si. Kakva je ovo slatkica? Kako divno. Stavimo ga ovdje u vodu da može plivati. Tako je sladak. Patkice, sviđa li ti se ova voda? Tako je sladak. Ne mogu. Već ga volim. Kamen, papir, škare. Pobjedila sam. Jupi. Pogledaj. Bog, i ovo sam ja kako sam te igrao. Wow, želim ovo. Vrijeme je počelo. Idemo, cure. Uzet ću crnog. Dakle, trebaš sve točno izmjeriti. Visinu, oči, sada uši, tijelo.
Idemo dalje. Napravit ću obris crnim i sve ću obojiti žuto. Dao sam tvojoj glavi osmijeh, zube i to je sve što nam treba. Osjećam da će biti savršeno. Zamijenimo se. Hajde. Dakle, pažljivo premazujem žuto. I sada ću ga okrenuti. To je vrsta Pikachua koju sam dobio. Još malo žuto, crveno, još malo i tu je. To je ono što imamo. Bako, prestani spavati. Oprostite, djevojke. Da, vrijeme je odavno prošlo. Sviđa li ti se moj Pikachu? On je zgodan, a tvoj je... Oprosti. Ne, malo je čudno. Što ima? Brittany, ti pobjeđuješ. Izvoli. Vau, on je tako cool. Vau. Ne, neću ti ga dati. Moje. Što je to? Super nagrada od Angry Birds. Ovo će biti tvoja nagrada i također, zabavno je jer je torta. Angry Birds torta u duginim bojama. Vrijeme je počelo. Hajde. U redu. Spremni smo. Ja ću to brže. Ne, ja ću. Da vidimo tko će dobiti tortu. Ne. Ja ću pobijediti i pojest ću ga potpuno. Idemo na konturu neke oči. Popunjavam crvenom bojom. Bit će prekrasno i napravit ću prekrasnu pticu također. Naravno, napravit ću crni obris. Neke oči... Kako je sladak? Kako dobro radim. Sada obojaj oči bijelom bojom, a ostatak će biti crven i malo žute neće škoditi. Sada ga okreni, pažljivo ću završiti oči. Okreni ga i idealno je... Stani, vrijeme je isteklo. Jesam li pobjedio? Kakvu pticu imam? Nisi vidio moju umjetnost. Kako neuredno. Da, ovo je vrlo lijepo. Tvoja pobjednička torta je ovdje. Super, prekrasno je, tako ukusno, o moj Bože. Vau, i to je torta u duginim bojama. Mislim da ću je i ja probati. Jupi, ja. Žao mi je, tako je ukusno. Jednostavno nisam mogla stati. Ne diraj više moju tortu. Ne trebam više. Kakvog je okusa crvena? Hajdemo probati. Hej, i eto ti plave na čelu. Djevojke, prestanite. Imam tako veliku nagradu, dinosaura. Pogledajte. Vrijeme je počelo. Naprijed, u redu, pa, spremni za bitku? Dakle, nacrtat ću obris crnom bojom. Učinit ću ga zanimljivijim. Oči i usta. Sada, naravno, bež, ružičasta, plave oči. Kakav sladak dinosaur. U redu. Okrenimo ga. Čekaj, ali prije toga... mala šala. Hej, evo ti plava. Ovdje sam, a vrijeme otkucava. U redu. Da, žao mi je. Moramo se baciti na posao. Pažljivo ću prebojati plavo i ružičasto. Popunimo praznine i taj vrlo slatki dinosaur će biti savršen. Sada ga možemo okrenuti. Tako je sladak. A moj je ovakav. Vrijeme je isteklo. U redu. Na 3. 1, 2, 3. Ha! Moja slatkica. Ne, to je stvarno loše. A tvoja? A moja je zapravo prilično lijepa. Kako lijepo! Ovo je tvoj dinosaur s bombonima. To je tvoja nagrada. Uzmi ga. Tako sam sretan. Pojest ću ih sve sada. Uzet ću 3 bombona odjednom. Omoti od bombona van. Tako ukusno. Kako ukusno. Kao ovi bomboni su sve. Dijeliš sa mnom. Hvala. To su tako cool nagrade. Je li vam se svidio? Dakle, ostanimo uz ukusni Baskin Robbins sladoled. Moji unuci to vole. Dodajem jednu kuglicu, mislim da je to dovoljno. I malo Oreo keksa. Mali Oreo keksi baš kao moji unuci.
I naravno malo karamel sirupa. Djeca vole sve što je super slatko. I zatvaramo poklopac. Pa, pričekajmo malo. Ulijevamo smjesu u stroj za sladoled. Stavljam kornet od vafla i kako je sladak. Posut ću ga maršmelovima. Pogledaj samo kako je lijep. Stavimo ga sa strane. A sada napravimo drugi kornet. I bit će vrlo posebno, ali volim svoje unuke. Čak i ako su nestašni. Dodajmo čokoladni sladoled. Čini mi se da ovo ne ide dobro s čokoladnim sladoledom i puno škampi. Sve za moje unuke. Oni također stalno jedu ljute čipseve. Onda žele moju crvenu papriku. Stavit ću sve tamo. I poklopac. Pričekajmo malo. Mislim da je sve gotovo. Miris je, ukusan, izgleda kao hrana za mačke, a naš sladoled je skoro gotov. Posut ćemo ga s malo crva, baš savršeno. Sve je spremno. Sladoled izgleda dobro, ali tko je prvi? Kamen, papir, škare! Pobjedio sam! Ja sam prvi! Izvući ću onaj ukusni. Izgleda sjajno. Probajmo! I ja želim nešto ukusno. Kako ukusno? Tede, tvoj red. Idemo! Fuj, crvi, kakav, užas! Ne želim to staviti u usta. Odvratno je. Zašto je baka to napravila? To je grubo. U redu, završio sam. Hvala. Dakle, pala mi je na pamet još jedna zanimljiva ideja za sladoled. Dodajmo kuglicu čokoladnog sladoleda i komad duge torte. Pripremam jedan za unučin rođendan i pričekajmo malo. Već ga isključujem. Ispalo je vrlo ukusno. Ulimo sve ovo u stroj za sladoled. Napunimo kornet i posipajmo čokoladnim kuglicama. Lako, kako ukusno. Netko će imat sreće. Za drugi sladoled upotrijebit ću kuglicu vanilije. Mislim da je to dovoljno. I luk. Smrde, ali su dobri i zdravi. I dobro, malo mljevenog mesa. Da, to će biti odvratno. Bilo bi odlično za kotlet, ali ne za sladoled. Iskreno, miriše užasno. Stavljam ga u stroj, a posipam psećom hranom. Kakav lijep kornet, ha? Bog! Dopusti mi da budem prvi! Uzet ću ovaj kornet. Nadam se da će biti jestiv. Dakle, to je kao čokoladni sladoled s bombonima. Ukusno je ukusno. Ani, ne možeš ni zamisliti. Idi. Izgleda prekrasno, ali miriše grozno. Tede, dobila sam užasan sladoled, ali ću ga ipak probati. Hrabro sam. Kakav užas. Moram ga pojesti do kraja. Ne mogu to gledati. Pa, da, ali nekako je to... osjećam se bolesno. Dakle, što bi unuci trebali imati ovaj put? Uzet ću kuglicu sladoleda od vanilije, to im se najviše sviđa, a onda ću dodati malo čokolade. To je sjajno, imam i Nutellu, dodat ćemo puno toga. Čini se da sam dodao sve. Sada zatvaramo poklopac i uključujemo.
I gotovo. Stavimo u stroj. Zavidim sretniku koji dobije ovaj sladoled. Pospite marmeladom na vrh i idemo dalje. Trebamo jedan... što je to? Ispalo mi je. Potpuno sam slijep, ali gdje sam stao? Jedna kuglica mango sorbeta. U redu, stavit ću sirova jaja unutra. To je zapravo dobro za glas. Mislim da će to biti dovoljno. Pa... U redu. I ukusni burger. Ne možeš se sakriti. Mali burgeru. Ukusno. I zatvorimo sve i napravimo ga. Spremno. Ulijevam smjesu u stroj. Stavite kornet i hranjivi sladoled. Stavit ću malo ribe na vrh. Fuj, da, smrad je užasan. Ti si moja sestra. Pa počni prva, Eni. U redu, da. U redu, onda biram ovaj. Wow, izgleda dobro. Možda malo za mene. Ja sam tvoja sestra. Naravno, moja voljena sestro. Izvoli! To je bila šala. Pojest ću to sama. Ne trebam tvoju pomoć. Onda ću pojesti svoj sladoled. Ne. Je li to riba? Ne želim ovo. Tede, brate, želiš li drugi sladoled? Ne, pa u redu. Pojest ću ga sama. Ili barem ću pokušati. Riblja glava je previše strašna, ali ovo je izazov. Ani, stvarno mi je žao zbog tebe. Spreman sam napraviti kulinarsko remek djelo. Uzimamo kuglicu sladoleda od jagode i stavljamo je u blender. Sada, moj omiljeni sladoled od jagode, i malo čipsa. Znam da Teddy voli ove načose. Tako je, skoro sam zaboravio na med. Med je jako dobar za tebe. Nakon takvog sladoleda sigurno se nećeš razboljeti. Zatvaramo poklopac, uključujemo i čekamo. Isključujemo! Ulimo to i posipajmo s malim sitnim krafnama. Tako lijep kornet. Ne možeš ni reći da je s čipsom. Idemo dalje. Drugi će biti od sladoleda od vanilije. Jedna kuglica će biti dovoljna. Već imam neke ideje. Brokula. Moj dragi brokula. Dodat ću ih u sladoled. I malo kečapa. Kečap od rajčice. Sve je ukusno s tim. Zatvaramo poklopac i čekamo. Sada je vrijeme da ga ulijemo u uređaj. Kornet je spreman. Samo posipajmo nešto po vrhu. Da, zašto ne koristiti pomfrit? Djeca ga vole. To je to. Nadam se da će se mojim unucima svidjeti. Ja sam prvi. Samo nakon mene. Izgleda dobro. Moje omiljene žitne pahuljice. Ukusno, da. O da, imam crveni sladoled s pomfritom. Sjajna kombinacija. Utrkujmo se. Jeste li sigurni da je sigurno jesti sladoled tako brzo? Možete se razboljeti. Stvarno vam se sviđa što je baka napravila. Čini se da Tedu to baš i ne sviđa. A Eni obožava svoj sladoled. Probudi se. Skoro je sve pojela. Hajde, Ted, možeš ti to. Mogu sve. Idemo! Hajde, brate! Da.